Priča započinje prije nekoliko godina kada sam s kolegama pričala i oni su mi rekli ti si piluša. Zašto? Pa eto, imaš nevidljivi bič kojim hvataš muškarce, oni te vode u kino, časte te, ko zna kamo sve ne. Ok, to je samo u njihovoj mašti, ali prava priča započinje milijarde i milijarde godina prije kada su nastale bakterije. Bakterije, kao najjednostavniji živi organizmi, nemaju sposobnost spolnog razmnožavanja, pa se jednostavno jedna bakterija prepolovi i nastanu dvije. No, na taj način bi većina bakterija bila slična i mogla bi se dogoditi neka sitnica jer one bi jednostavno nestale. Zato su morale otkriti neki novi mehanizam kako bi razmijenile svoje gene. E sad, da bi vam to objasnila, moram objasniti kako izgleda jedna bakterija. Bakterija ima svoj DNA u kojoj su sadržani geni. Ti geni su bakteriji nužni za život i da ih nema, ne bi ni nje bilo. Također, ponekad bakterije imaju posebnu vrstu DNA koju ćemo nazvati plazmid i plazmid nije nužan bakteriji da preživi, ali bakterije koje imaju plazmid mogu preživjeti neke nepovoljne uvjete kao što su suša, kemikalije, zračenje i sl. Izvana bakterije imaju membranu i stanišnu stjenku, a često imaju ovakve izbočine kojima putuju kroz okoliš. Postoji jedna posebna izbočina, nazovimo ju spolni pilus, kojime bakterije mogu međusobno komunicirati. Spolni pilus nastaje ukoliko bakterije imaju posebnu vrstu plazmida nazvanu F-plazmid. Bakterija koja ima spolni pilus i F-plazmid se naziva bakterija davatelj ili muška bakterija. Pretpostavljam da odmah znate da bakterija koja nema ni F-plazmid ni spolni pilus je ženska bakterija. Jednog trena, kad se muška i ženska bakterija spoje, muška bakterija će u njoj probušiti rupu kroz koju želi unijeti svoje gene, a pretpostavljam da odmah znate o čemu se ovdje radi. I naš F-plazmid će se udvostručiti i sada će nam obje bakterije imati njega. Tada će se u ženskoj bakteriji stvoriti i spolni pilus i ona naravno više nije ženska, nego postane muška. I one se više ne vole pa se razdvoje. No mogu hvatati druge ženske bakterije po okolišu. Također, može se dogoditi da ženska bakterija odbije reagirati i ne želi postati muška, a onda će muška u nju ubaciti neke otrovne spojeve, pa će ženska bakterija uginuti. U ovih nekoliko crtica ispričala sam vam što je proces konjugacije, a da ni sami niste bili svjesni. Rekla sam zašto sam ja piluša, a moram još reći da se vama nalazi na milijuni bakterije i barem su dvije sada u spolnom odnosu. Hvala.